Ko te ngākau tū wera atu tēnei ki ranginui e tūnei ki papatua nuku e takoto nei. Kai te ngā ere tangata e tui mai ana i ngā ere i araiwa ki araiwa, tēnā ui mai nei tātou. Ki noo tai, ki wānanga tai, ki tangita i tātou i o tātou ma te o te wā. Ei te ui ngā o matariki wakatere atu ai i te waka o tamarereti. Koutou o te pō ki koutou, tātou o te ao ki tātou. Tēnā rā tātou katoa. Ko Alana Broughton tēnei e mi i kaua tuana ki a koutou e te iwi, e arataki ana i tēnei wāhanga o te kupu o te uru. Ko i anei ko te whakakaonga o ngā kōrero o ngā pūrongo kua uake i te wiki, i roto mai o te reo o te uru. No reira rā, ki tauri ake tātou i tēnei wā. Ki te pūrongo tuatai o te wiki. Ko ia nei rā, ko te rangi whakanui, e rangi maumaara, e rangi whakaaweawe oki, te uki o nāia nei rangi, te reanga o nāia nei rangi, ki ngā mai a tā Māui Pōmare. Anei a eruera rerekura me te pūrongo. E uinga i te kiko e waka maumaara i te rā o tā Māui Pōmare, ki te marae o Owai ki Whaitara. E ara i te mea kon o tārewa te kaupapa nei, nā te mate uruta, engari tētaia te wakapiripiri mai ngā tāngata, i roto i ngā wā tau kua uri. Aha kua tārewa a kānohi nei, kua tū tonu te rā. Ia te tau i aua whātai, nā ka tū ki runga i ngā live feeds. Anori rā, kua tūtuki tonu te rā, engari kia tai a kānohi mai, a tina na mai kia rongo, kia kita i ngā kānohi, kia rongo tonu i ngā kōrero. Te mea, e hea ngai tonu ana tā paora i ana mahi i tēnei rangi tonu. Mō tēnei mokupuna uri o tā Māui, e hikaka na aia kua uki mai ngā iwi o Taranaki ki te whakanui i tōna tūpuna. It's been a long 4 years in isolation from one another. And there have been a lot of things that have happened over that intervening period, and it's just wonderful for ngā iwi o Taranaki to finally be able to gather again under the mountain and in this whare of our tūpuna to talk about, debate, discuss the issues of pertinence. E oranga wairua i nei kaupapa. Oranga whakaro me ki he rautaki ne. E rautaki me kua wānanga ia kua rongo na katoa te whare i tahi whakaro kia kōkiri whakamua nei. I roto i ona wā ei mineta take auora ko tōna wāinga matua ki te wakakore i te kaikiritanga me te tōritetanga. Te aua nei kei te ora tonu taua o Aki nōna. One of the most enduring and continuously undermining aspects of racism in Aotearoa has been the inequity in health and across all the socio-economic indicators. And tā Māui, Te Rangihiro, Ngata, Carol, all those great leaders of the Young Māori Party of old were advocating for the elimination of racism from our health system and across all aspects of society. And today we are still fighting that battle. Ei tāna anō, me mātou katika e nei tamariki ki te itori o tēnei roe, me ngā mai a tā Māui i roto i te marau mātauranga o ngā kura o Taranaki. The legacy of tā Māui and his generation of trailblazing Māori leaders at a time when we were betwixt and between, straddling both worlds, is hugely instructive, I think, for our tamariki, for our mokopuna going forward, and there are really important learnings there for them, I think, that will guide them through, the challenges that lie before them, just as we have been able to draw on the learnings of tā Māui during the last 4 years as we've tried to find solutions in dealing with the pandemic. Kia mō i o tia wānuitia a tā Māui, mō ona mai pai, kia piki ake te aura o ngai tātou. Iruere rerukura te reo o Te Uru. Tēnā rā koe e eru.
Ko ia rā, ko te rā o Māui Pōmare e whakauiui ana i te tini, i ana uki anō uki, e wānangatai, e nootai. Hei kōrero rero i ēnei take o te wā, ai rā ka uki atu ngā wakaaro, ngā maara ki te wā o tā Māui Pōmare, engari uki ka whai whakaaro ki ngā take o nāia nei rangi me te āua o te kapuake i ngā whakaaro o tā Māui Pōmare mā. Ei waka aweawe i a tātou, ei ara i mai i a tātou, i roto i a tātou mai o nāia nei rangi me te whairongo apea ki e te i o ngā take o te wā. Me te mea nei koira te mai nui a tā Māui Pōmare i tana taka i atu i te ara o tā waki mo te ao auora, te ao rongoa, tana tai atu ki te ware pāremata ei minita mō ngā take auora. Ko ia rā e wakatauira mai ana ki a tātou, ki ea mana ai te reo o te Māori, ko ea te wā i rangona ai te reo o te Māori, mena kāre anō e rangona ana i te ao auora i e rā take o te waiora o te tangata, a tērā pia koira te wai me noo te tangata, me noo oki ko te wakaaro, me noo oki ko te reo Māori, e rite mai e rā wakaritenga ki tātou te iwi Māori he noo nei. Hoi anō, ko ia rā, ko te rā o Māui Pōmare, koe nei o ki tātou, ka kaawai wakaaro, karuku i te kōrero. E te iwi, ko te pūrongo tuarua i te wānei, e uri ana te aro ki te runga o te wenua, ki te whiunga o ngā ringa arā, ko ia rā ko te mai i kapaaka, tēnei nā ko te Pae Rangatahi i te tau 2023 tūwake ai ki te āwera. Anei a Phoenix Manly Green me te pūrongo. I ka rā pine atu ngā uri o te kā ui maunga ki te ware o rua putaanga i te āwera i Taranaki. Neke atu te kota i mano tangata i rā iri atu ki te tautoko i ngā kapa i aka o tāne rore a ine te re ia. Ki te Pae Rangatahi, 2023. Tū mai rā te kā ui maunga. Ka kite rā i te māia o te tū, i te pakari o te tū, me te mārama no hoki ki tā rātau e haka nei, e waiata nei. He maha hoki nā kaupapa o te raupatu, ka rongo i tēnei rā, me te huhua o ngā mate i wānganui i a rātau. Engari ko te mea nui ka kite ka rongo i te wairua hākoakoa i roto i a tātou tamariki. E pīkautia nei ngā tikanga kui ma akoro ma. E mea na te kōrero tū mai Taranaki tike mai rā tātou. Nō reira ka kite i te whakatinanatanga o tērā whakatau tauki i Wānganui i o tātou tamariki. Ka waka ua ngā kura a o matua o te tai au āuru o Taranaki i te riri ki te kāwanatanga. Kia wai mana te a o matua me ngā mātā pono. Kei te pakanga atu mātou ki te kāwanatanga, kia maui o mātou ake tikanga o te aho matua me ngā mātāpono i roto i rā mahi. Ko te wakaeke e kōrero ana ki te oranga o te reo, te oranga o te ao Māori hoki, me te tuakeritanga o te aho matua. Kua oki mai te kapaaka o Waitara ki te aurea Māori o te Rangatahi, ei tā King Cassidy, e rangi waka ira tēnei ki te māngai i a Waitara. Kua roa mātou e ngaro ana i tēnei kaupapa. I tēnei rā i whakakanohi mātou i a Waitara. Kua ngā aupiki me ngā aueke o te wakataetai i tū i Whanganui i te tau 2020. E tū wakaiti ana a Edwards i tōna kapa o te ngākau o te awa i tū i tēnei tau. It felt good actually. I was a little bit scared. Our group was a little bit scared, but yeah, we were nervous, bit sad coming back from last time, but glad that we came back strong.
Ai te taurua mano rua te kaumā wā, ka wakakano I te kapa o te ngākau o te awa, me te pōtiki o no ngā kura I te roe o Aotea ki ngā wakataitai kura tuarua I nere ana I te waka o Māui. Phoenix Mini Green, te reo o Te Uru. Tēnā rā koe e Phoenix I tēnā pūrongo. Koe ara ko te Pae Rangatahi 2,214 I tūake ki te āwera I tēnei tau. E wā I wakataitai mā te unga rangatahi ki ngā tūranga ki te wakataitai āmotu ka tūake a te rātau. Oi anō rā, koe rā ko ngā tini kaupapa I uake I tēnei tau, āna mo te raupatu, koe rā oki mo te witenga o ngā ture, e mea wero ki ngā kaiwaka wā. I runga I te riripea, I runga I ngā kare āroto e pono ana ki te tangata. Koe nei nā ko te wā I tika, hei tuku I ērā wakaro, hei tuku I ērā kare āroto. Ei rangona e te tini, e te mano, e te mare aka tai atu ki reira, tai rāno ki ngā taringa e wakarongo ana I ngā kāinga, e mea wakawānanga I ngā tāngata, e mea wakawānanga I te iwi, ki ēnei take o te wā, ki ngā take pēnei te o matua, ki wea ko ea te wā I rongo wai te reo o te Māori, I roto I tērā kaupapa I ki Anei ko te o matua. Nō reira, koe nei te papatūngā wai o te rangatahi, oi anō ko te whakaaro e rangatira tonu ana. Ko ngā kapa e toru, ko ngā tūranga e toru I tēnei tau, I te tūranga tua toru, ko I ara ko te kupenga o Maru Aonui, I te tūranga tua rua, ko te pōtiki o no ngā kura, ko te toa wakai uwaka I tēnei tau, I te Pae Rangatahi 2,214, ara ko te ngākau o te awa. E te iwi, ka uri te kei o te aro I tēnei wā, te kei o te waka, ki te puna o te wai mai. Anei a Iruera rerekura, me tēnei pūrongo. E maa ngā āhuatanga mai mo eni rangatahi, e tauira e nei no te kura aiui o kōkō uia. Ko tō rātou e tiro I ana ngā mai ki tēnei wheketere anga waka, ara ko Q West. XM Training's a commercial based training facility, a variety of courses that we run, tertiary, also civil infrastructure, heavy vehicle operator. But what we've been asked to come on board with is our kura program, which is, an honour to be a part of, to be honest. I think it's pretty good to, get them to what do you call it, widen their eyes and, their mind of, instead of just going, for example, to the freezing works, there's things like QS, and, if you want to be an electrician, you can be an electrician, but, like what the very was saying, you can also, be a builder, do scaffolding, a boat builder, so you pretty much you get more than just one that you're actually wanting to do, so like more trades pretty much. So we went to Q West and it was actually really interesting learning about how long it takes for the boats to be built, how long and big they are in real life, and how much money it takes to build them. Te aua nei ko tō te kākano ki roto I o rātu iningaro, me pē ea rātou e para I o rātu uarai ki te wai mai. Yeah, I wouldn't mind doing forklifting, like going to the factories and just doing that sort of stuff. You might give it a go. So I never thought I'd be like a hands-on person, but after hearing everything today, I might take up a job. I'm not sure yet though. Ai tāna anō, ko te pai ngātu ko te tiro aere ki ene kātu wā I mai. Definitely better than sitting in the classroom. I'm not sure if everyone, this is the thing for everyone, but I'm pretty sure everyone enjoyed today, so hopefully they take it up. Better than at school, don't get in trouble as much. So, and it's just fun doing more practical than theory. Mei kore ake ko ngā tāngata pērā I a Salita Taputoro, ko kore nei rangatahi e waiwā I ana ki tēnei kaupapa.
muscle and fast leader and matua pīwhara. Yeah. I would like to thank my auntie's leader, yes, for putting me on this course, and my teachers, Waikifa, and I also like to thank Axiom for giving me the opportunity to do this. The feedback that I'm getting is, you know, they like the practical side of things. You know, I do push on the theory because it is a big part of the mahi world. You know, we all have to communicate, all have to write down something. So there is a content there that they have to understand that they need to have those skills as well. The practical side of things just come naturally for them. E wakarite ana a tātou rangatahi kia wai mai a muri atu I te kura ai oranga mō rātou mi o rātou wānau. Iruere kura te reo o Te Uru. Kei tumi I atu vēru. Ko I ara ko tētei puna waimai e kia nei e pūwa a waimai. Ei ruku mā te rangatahi. I aia e whai whakaaro ana ki te wā namata. I aia e aro atu ana ki te wā kei mua I aia, kai te aro tērā wā, ka we e atu I te kura, ko te ao ki te mai. Ei muri I tērā wā, ka mutu, ka pē e ara nei te wāngai, te ata wāngai I te wānau. I tērā wā, no reira, koina I tētei puna ku ruku I aia, e te rangatahi nei, me te ata whāwha aere I ngā rauemi o tētei ao, te ata whai whakaaro mena rānei koira pēa tētei ara ei taka I māna I tana whai mai. Hoi anō koira oki ko te kaiako ka ki mai ki tātou. E ara I te mea ko te mai a te ringa noi o engari me mana tonu ko tēnei mea te tui kōrero e rā kātua āhuatanga o ngā ripoata, te pānui I ngā toʻu, e rā āhuatanga katoa. E mea nui te pepa me te pene, tēnei mea te ranga au I te kupu, I te kōrero. Engari ko te mai āringa pēr, ko te whakatinanatanga o e rā whakaritenga. Hoi anō e tevi koira ko tētei puna waimai ki roto mai o whanganui. Ai tēnei wā ka uri te aro, kai te aro atu tātou ki tēnei aroanga au, me te tūtakitanga te noota ia Ngāti Ruanui rāwa ko Ngāti Maru, e ai tēnei āhuatanga. Anei a Phoenix Manly Green, me te pūrongo. I kara ui atu ngā iwi o Ngāti Maru Waranui me Ngāti Ruanui ki te piriti o ka auri ki te wakatau I te Māori mo te rori au. Neke atu I te rua tekau tangata no wakakotai me e tai atu kaimai I tai atu ki tēnei kaupapa. E one e wenua. So today's kaupapa is about turning the soil and beginning the construction of the new bridge here on the Kahodi stream. The Kahodi is an important tributary. It comes off our maunga and joins the Pātea River just down here, so significant waterway for us. This is an important improvement on the highway. It's one we've been asking for many years, in fact decades, and it'll be a significant improvement. We're getting rid of the old single lane bridge that's here and replacing it with a brand new 2-lane bridge, and we're doing some realignment on these intersections here as well. E maringa nui tēnei mo te iwi o Ngāti Ruanui ki te tai atu ki tēnei kaupapa. Ei tā nui, kei te arikua te iwi ki te wai unonga ki te kauni era o Wakaurangi. Te kaupapa nei e karangi a mātou, e hariko mō Ngāti Ruanui, ki te hoki mai ki tērā whenua, ki te tū a tātou mana I rungu te whenua, kei wangunui a whakahurangi, kauni era. I tēnei wā, me te waka kotahi hoki. E onore nui tēnei mā rock ki te mahi ngātahi ki te taa o Ngāti Maru. Ei tāna, kua māma ake ngā mai ma te aroa o te iwi. So it's definitely significant. You know, we work with Anei Marshall almost on a daily basis, looking after several projects even outside of this one. Very good, they're very supportive of it. Like I said earlier today, they do make it easier for us to get things done. I understand that the construction period is around about 10 months, so let's work on a year and hopefully it'll all be done at that time. Ko ngā wawata o Voltsky,
Kia mutu pai ai te waianga i te arawiti au, ei uara i aumaru mō ngā tini tangata ka wakawiti i tēnei arawiti. Ei te takiwā o te kota i tau tēnei arawiti ka mutu. Phoenix Manly Green, te reo o Te Uru. Tērā te ara anga au o ka auri, mea kumi i kia koe Phoenix i te wakarite mai tērā pūrongo mā tātou. Ko ngā tirua nui rātou ko ngā timaru waranui, ko wakakotai, ko ngā kauni ira, ko rātou katoa e whai pānga mai ana ki tēnei wenua. I uita i ai ki te tuku i ngā karakia, ki te ātapakarite i ngā whakaaro mo te mai kei mua i a tātou ara ko te whakarite mai i tēnei ara. E mea nui tērā, te tuku i ngā karakia kia tika, te whakarite i te eo ngā wakaaro, kia rere pai ai ko ngā mai, hei roto i te wāna mata. Nō reira, kāre roa, ka kite mai i ngā ua o tērā ara anga au, kei ka auri. E te iwi e, koira katoa ngā pūrongo kua ua ake i te reo o Te Uru i tēnei wiki. Ko tēnei ka mii atu ki ngā paurewirirangi Māori, ki te korimako o Taranaki, ki te rewirirangi o Whanganui a Awa FM, ki te rewirirangi o Rangitāne, Kia Ora FM. E rauaro ai i rere ai te pāpā o Anei o te reo o Te Uru, o Te Kupu o Te Uru kia koutou i te iwi. Ko Alana Broughton tēnei, he mi i kawa tuana kia koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.